LeBron James yatangaje ko agiye gusinyira ikipe ya Philadelphia amasezerano y'imyaka 2. Yavuze ko ari icyemezo cya nyuma afashe mu mwuga we wa NBA kandi ko intego ye atari amafaranga ahubwo ari kugerageza gutwara indi shampiyona mbere yo guhagarika gukina. Ibi rero ni nyuma y'uko yashyize ubutumwa bwe kuri X kuri Twitter. Ubu ngubu tukaba tugiye kurebera hamwe amateka ye, amakuru ye rusange, ubuzima bwe akiri muto, uko yinjiye muri NBA, amakipe yakiniye, ibyo yagezeho, imikinire ye, ubuzima bw'umuryango, ubucuruzi n'ubukire, ibikorwa by'ubugiraneza, ndetse turaza gusozereza ku kibazo kigira ati kuki bamwita King James. Ku rukuta rwe rwa X rero akaba yanditse ngo natekerezaga ko nkiri kurangiza umwaka ushize, nari ntaritegura kubitangaza, ariko nari nkiri kwiha igihe cyo gutekereza neza. Nari nkiri kwibaza niba nkiri gukunda uyu mukino. Nyuma yo kubitekereza neza nasanze nkiri kuwukunda kandi nkifite ibyinshi byo gukora. Ibi byumweru bishize byamfashije gutekereza cyane. Iki nicyo cyemezo cya nyuma mfata mu mwuga wanjye. Si amafaranga nkiri gukinira ndetse si umuryango. Ikibazo nibaje ni iki: ese njye ndi gukinira iki? Ndacyashaka kwitanga, ndacyashaka gukora cyane, ndacyashaka guhatana no gutsinda no kongera kugira amahirwe yo kwegukana igikombe cya NBA. Nemera ko nshobora gufasha Philadelphia kuba ikipe ishobora gutwara igikombe, kandi nishimiye cyane gutangira uru rugendo rwa nyuma hamwe n'abafana banjye bashya. Murakoze Los Angeles. Yasoje agira uti murakoze Los Angeles, Miami nzahora nyikunda kandi Northeast Ohio izahora ari iwacu. Ubu butumwa rero bukaba bwatumye abafana ba NBA benshi batangazwa, kuko LeBron yavuze ko uyu ari we uzaba ari umukino we wa nyuma mbere yo gusezera burundu mu mukino wa basketball. Rero tukaba tugiye kureba amakuru arambuye ya LeBron James, umwe mu bakinnyi ba basketball bakomeye kurusha abandi mu mateka ya NBA. Amakuru ye rusange: amazina ye yose akaba yitwa LeBron Raymond James, akaba yaravutse tariki 30 Ukuboza 1984, akaba akomoka ahitwa Akron, Ohio muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Akaba ari umunyamerika wujuje ibisabwa, akaba afite metero 2 na santimetero 6, akaba afite ibiro 113. LeBron James akaba yarakuye mu buzima bugoye, akaba yarezwe cyane na nyina ariwe witwa Gloria James wamubyaye akiri muto. Nubwo bahoraga bimuka kandi bafite ibibazo by'ubukene, LeBron yagaragaje impano idasanzwe muri basketball kuva akiri umwana. Mu mwaka wa 2003 akaba yaratowe na Cleveland Cavaliers nka nimero ya mbere, first overall pick muri NBA draft. Ahita atangira kwerekana ko ari umukinnyi wihariye. Cleveland, amakipe akaba yarakiniye akaba arimo Cleveland yakiniye kuva mu 2003 kugeza mu mwaka wa 2010. Iya kabiri akaba yitwaga Miami Heat, akaba yarayikiniye kuva mu mwaka wa 2010 kugeza mu mwaka wa 2014. Indi kipe yakiniye akaba yitwa Cleveland Cavaliers mu 2014 kugeza mu mwaka wa 2018. Indi kipe yakiniye akaba yitwa Los Angeles Lakers mu mwaka wa 2018 kugeza muri mwaka wa 2026. Mu mwaka wa 2026 akaba yatangaje ko azakina muri Philadelphia nk'icyemezo cya nyuma mu mwuga we. Akaba rero mu bikombe yatwaye, akaba yaratwaye NBA inshuro 4, akaba yarabaye NBA MVP inshuro 4, yabaye NBA Finals MVP inshuro 4, yitabiriye NBA All Star inshuro zirenga 20, akaba yaregukanye imidari ya zahabu mu mikino ya Olympic. Akaba ari umwe rero mu bakinnyi bafite amanota menshi kurusha abandi mu mateka ya NBA. Imikinire ye, LeBron ashobora gukina imyanya myinshi harimo
small forward, power forward and point forward, ariko iyo azwi cyane kubera gutanga imipira ivamo amanota ariyo twita assist, imbaraga z'umubiri, ubwenge mu mukino no kuyobora bagenzi be. LeBron yashakanye na Savannah James, bafitanye abana batatu aribo Bron James, Bryce James, Zuri James. Ubucuruzi n'ubukire. LeBron ntabwo azwi gusa muri basketball, yashoye imari mu bigo bitandukanye, akora filime kandi afite ibikorwa byinshi by'ubucuruzi. Ni umwe mu bakinnyi ba mbere ba NBA babaye ba miliyaridi bakiri gukina. Yashinze I Promise School ahantu hitwa i Akron, ishuri rifasha abana bakomoka mu miryango ikennye kubona amahirwe yo kwiga no gutera imbere. Abafana bamuhaye iri zina ryitwa King James kubera ubuhanga bwe budasanzwe, kuba amaze imyaka myinshi ari ku rwego rwo hejuru no kuba benshi bamufata nk'umwe mu bakinnyi beza kurusha abandi mu mateka ya basketball. Rero tubaye tubashimiye kubw'ubufatanye no gukomeza kudushyigikira hano kuri mwari muri kumwe na Adolphe Muhire. Ciao, ndabakunda cyane, n'amahoro y'Imana akomeze abane nawe.